Kum sang ni som ni pan ni Christmas chu kan lo mangliam le ta Rainbow Mizo channel subscriber zong zong te Christmas lim taka in man ngai kan bai seya kan maloka kum lui tha tur le kum thar mokin hun kan mang me ka lim taka kum thar chuang kai thau turin du sakna chu bai kan buk thau cheu ane Christmas vok vet velawanga chanchin thar kan ron ti chua kha deuh leka wangin khovel mun sang sanga chanchin thar atam hle boka chuwang chuan tuntruma hian atoi theyanga lakhomin global roundup kan nei don ane ama sabera chuan tun Christmas vok vet velle ama dewa tang towa khovelin an ngai van em mai China tanga COVID-19 strain thar lo chuak chuan khovel ramsang sanga darjai harel mek zela kumsang hile som pakua khan Wuhan laboratory trangin COVID-19 hi alo dar chuak towa ti chuan chu chuan khovel ramtam takte tuamin economy lama harsat na lian tak maile tak chiat na asiama tuntruma COVID-19 strain thar ran chok le ta hian khovel abar khai le boka China chuan December 30 lampanga tangto khan COVID-19 restriction siamin in khwa khirna chi sang sang te asiama jinmi te anrama jinlu aram tilo boka China ram chunga cheng mi puitam takta chu pon chua khap ani boka hetiang taka China in khwa khirna strict le khau tak maya haken kona chan hi pakhat awma chu chu tun naya COVID-19 strain thar lo chuak hi adang lam big wang ania khovel ram sang sanga Omicron variant khan mun alua mitam takten anvei manto anikha masa kumsang ni le som pakua herri alo chuak thu tang khan khovelin atur lawa achan chu inral ring lok sa veka khovelin amma chon wang kha ania masa tun truma COVID-19 strain thar ron chuak ta hi China trangboka rondar ania COVID-19 Omicron subvariant hanti mai ania laom takle ingkai chon olsam taknin ansoya tin infection rate po asang lenin an report lom ane China chuan khovel ramsang sangten anlo hriat turin China ram chunga COVID-19 death rate le Omicron subvariant case thar han mu chuata chu an puangzar deuh renga mase Christmas kan mangzo don roi ta mo tia khan China chuan khovel ramsang sangte muwa rivai thar han mu chuata hi an puangzar talawa hei hian khovel ngai ven alwa ngai ati thatalo bok ane nimin thotan nia khan China National Health Commission chuan thu chu an siama anram chunga passenger ronlu zongjong ta chu hun rei tak chung quarantine center an om atul to don lawani ti at puangzara ramsang sangten China chu antlo le thei to ni ti an puangzar boka National Health Commission China in head hu han buan chu hi kumthar kumsang ni somni le pathum January ni ria tatranga mantran turin ruam man ania mase China ram chunga hian in khwa khirna hi engtiang takin nge han kalpui zui tak ti hi chiang takin hriat thei anilowa China hian adarna satlutuk to wangin mithiam tam takte chuan China hian hetiang hian atha zalentania an ngai thu han soilom boka atira trangin kumsang ni le som pakua Wuhan laboratory tranga COVID-19 free halo chua tira trang khan China hian khovel rin hel akai hle anikha chuwang chuan tuntruma Omicron subvariant thar lo chuak le ta po hi China ram chunga chaktaka adar nuwa tunhaya in thajalen na turle restriction an siam tam takta chu thria ani ta ka wangin khovelin rin helna mitnen China chu an thir le ta thup mai ani China hian anrama khwaljin mi te lolu ta chu quarantine center ninga chau an om harem tita hei hi hotel mun sang sanga te da ania China ram chunga quarantine center tam taka te anlen lo wangin hotel tam tak chu sarkarin khar chhongin aman saka heng hotel quarantine center ta na sarkarin ahayara te hian ninga chung quarantine anni dona mase hei hi China sarkar tan chuan thil hau tak tak mai hani wangin China in thu chua an siam thara hian January ni ria tatrang hian hetianga quarantine center anom chung hi nithum chau ani to dona chumi chung chuan Omicron subvariant hi an kai nge kai lo ti hi hriat thei ani don lowa India media India Today in report an pek dan chuan China chuan zero covid policy chu an kalpui le ta
China President Xi Jinping le administration nuaya na thok tu tam tak ta chuan amma a an lo ti thin to dan angin zero covid policy chu an kalpui le ta an ram chunga mandai torita na lo thai lowa testing laboratory mun sang sanga an hon ta chu khar ania lockdown mun tam taka an puan po tha zalen ani taboka khovel ram sang sanga tanga khwal jin te an lo lu thaina turin zau takin kong an hong le taboka hei hian ngai ati thalo hlea China chuan ama ang tho khan khovel rampum puya hian Omicron sub variant hi thedar atumani tin an puta ane ti chuan India din hunlama hanlu taila India hian COVID-19 variant hlom takmai Omicron variant case an nei zongjong hi tunthleng hi chuan sangriat zanni le pakua hantling towa hengmi te en kol hi thilhar satak anilowa ma se tuna hian Omicron subvariant BF.7 tia ansai chu India ram chunga aloluta Mizoram chuan Christmas kan man malok December nisom nile pathuma khan NDTV in report an pek dan chuan voin December nisom ni pathum hian Omicron subvariant BF.7 chu India rama avei mu chua anitani tin an puangzar ane contact tracing te uluk tak le chak takin ti zui ngal ania tuna hian India ram din mun hi chiangkwang takin report thei anilowa ma se hriat thei china chuan India ram chunga China trongaron dar chuak Omicron subvariant BF.7 hi India ram chunga veito zathi mi pali hantling to ni in report ania ma se heng mi pali te hi mitam taknen in contact to anni wangin ama COVID-19 in India ram pumpui hatu mangmai khan COVID-19 Omicron subvariant BF.7 hian India ram hunrai lo ta chungin atom chuak mai thai ni tin DNA chuan an reporta min tale the Times of India te point hetiang hian report an peboka India ram afan chua hun chung hi hunrai lo te ani mai thaya chuti rol chuan tuna sarkarin khuwa khirna khautaka asiam na mun sang heng case an mu chua to na muna te hian Omicron subvariant hlom tak mai hi an khuwa khir thei ani chuan ama ang khan India hian atur lo mai thei ni tin han reporta ma sen DTV tele India Today ten report an pek chun zom dan chuan Omicron variant pangai hian India ram chunga harsatna asiam tan mek lain Omicron subvariant BF.7 hian India ram hi aron lut leta hei wang hian India tan chuan boina lian tak atling mai thai ni tin han report bok ane live min report an pek baka hian China tranga ron chuak Omicron subvariant hi khovel mun tanga po adar tan meka China ram chunga hian adar na sa hle to ngai thai ania khovel ramdang pangalai maya Omicron subvariant hi adar to ni in han reporta live min hian report an nei dan chuan China te Japan te US tele India te chu COVID-19 variant thar Omicron subvariant BF.7 hian alu chilme kani tin han reporta China hian khovel tana hlom thule khovel ramsang sanga te dar thei hani thu hi apuang zar lawa Omicron subvariant hi anram chunga hadar lai khan anram chunga chuan thei top choin khuwa khir tumin han beya khuwa khir thei nge hanin bei sei bok thu an puang zara ma se tuna chuan anram chunga in khuwa khirna chi sang te chu thla zalen ani mek lain khovel ramdanga adar ton le ta meka hei hian khovel ngai ven ha hlo ta hle ani Omicron subvariant chungchang hi khovel media sang ten an focus na sate ma wangin tuntruma hian kan lo hriat vetan kan han report ania tuna India ram din mundik tak chu Omicron variant pangai kha pungchau zelin mi sangriat zanni le pakuain an veitowa ti chuan BF.7 anti Omicron subvariant tia an soibok hian herri vei hi mi pali hanum towa voina live minin report an nei dan chuan India ram chunga Omicron subvariant BF.7 hi aveitar mi pali muchua bel anile toni ti an reporta ma se hei hi chiangkwang takin Ministry of Health and Family Welfare Department lam chuan puanjarna anda nei lo thung ane DNA chuan voin chama dar somvela report an pek dan chuan Omicron BF.7 variant hi India ram pumma hian darmai thai turin tin mun lo thonam taka awm meka chuwang chuan COVID-19 symptom chate po naya piang ta chu
in check up in test thau turin an ngan thu an puang jar bok ane he variant thar hi an ngai ven zol na chu adang zong te ai khan in kai chon aul samba ka mixing taksa poi a khoi thaidan hi arang hle bok ni in report ania hei hi khovel ram sang le mithiam chi sang ten an ngai ven zol na chan pakhat ani bok ane ti chuan aom zia bera chuan kum thar kum sang ni le som ni pathum hi omicron subvariant BF.7 nen hian kan lut lowang ti soi thei ani talo bok ani hetianga hrilenga wanga khovel ram sang te an boi mek lain North Korea le South Korea in kara borok chuan thatlam apan theilowa India media Znews report unpack dan chuan North Korea drone ta chu pangalai mai chu nimin thotan ni account South Korea bordara anron thon luta heng drone ta hi anthlok wal na sahlea North Korean leader Kim Jong Un an hetianga drone pangalai mai South Korea bordara atholu tirwang hian South Korea lam chuan chanlet na anpazui tangala heiwang hian North Korea le South Korea in kara in muthiam lo na borok chetak mai chu al chuakta ane silai apuak zui tangala heng drone te kap thatur hian South Korea chuan jet fighter tele attack helicopter te atir chuak ngala South Korea fighter tele attack helicopter te anwathlo chua hian North Korea hian drone ringot alo tirlut lawani ti anwa muchuaka South Korea military ten report unpack dan chuan heng fighter jet tele attack helicopter te hian North Korean aircraft chu anwa muta hei hi ka thak ani thu hanpuang zarta ani South Korean fighter jet ten North Korean aircraft an ka thak ta khi surveillance aircraft tia an soi thin en thak na thok tu ania South Korea ramchunga military te an sik soidan le an chet vel dan te North Korea laka in buat saina an kalpui dan zong te chu thawala turatir ania mase South Korea fighter jet te hian an kap thata hei hian North Korea le South Korea in kara boruak satak mai om chu Znews chuan boruak thalo jok anei tir ngai don ani ti in han report ani South Korean Joint Chief of Staff Lee Seung-ho chuan report apek danin hei hi chiang taka dan bo chet na le minnek na turatana North Korea in ruam man na asiam ania North Korea chuan kan van boruak ka kan dikna chan vo chu ron bo chiain South Korea van boruak airspace chunga surveillance aircraft hi anron tirluta chuwang chuan South Korea tan chuan lo thai lowa kan ka thak atulta ni ati Znews report unpack zeldan chuan North Korea in South Korea border chunga drone pangalai mai atholu tirta hi South Korea ramchung lairil taka anthlok luta South Korean capital Seoul khopui bullok loka te thok lutin van boruaka anin veivung na salhea South Korea ramchunga hian en thak na an thok nge poi khoi tuma ron luti hriat anilowa Korean West Coast ate nasatakin an thok wal nuwa an ramchunga an thok kileta ni in an reporta mase South Korea military ta chuan thuchua an siam danin operation kalpui ngal ania heng drone zong te hi awain South Korea ramchunga ka thak vek ani thu an puang ve thung ani Znews report unpack zeldan chuan South Korea Joint Chief of Staff hian thuchua asiam nuwa hian North Korea hian he thuchua chanlet na hi engma an nei lowa North Korea media zong te point an drone te South Korea ramchunga tirlu ani thu hi an puang zar lo boka tin surveillance aircraft po hi South Korea ramchunga tirlu ani thu le ka thak ani thu hi engma puan zar an nei lo bok ani North Korea hian ngoi achu takawang hian heng drone tele surveillance aircraft te hi North Korea in South Korea harun na turatana ahma hroi tua an ngai thu an tar lang bok North Korea le South Korea te hi anin dawani chuan kai noi anga don hlea North Korea lamading tur hian China chu inrol ngai turangai ania chuti rol chuan South Korea lama ding tur hian Japan chu inrol ngai turangai ani boka heng rampali ta chau boina hini sela chuan hei nepna boruak thalo takhi al chuakin in dauna chuak ma sela khovel hian nasatakin atwar don lo ni in han soya mase Japan lama hian US chu atrang ngai dona Japan le US hian thuthung he tak mai han lo nei towa Japan mitno te khoi tu chuan US mitno te khoi ni tiang deu ania chuwang chuan Japan laka kuthak tu chuan
US ram chunga kut athak angtluka ngai thei ania defense lama agreement changtlung tak an siam to ani tichuan khovel media sang ten report an pe katranga halan dan chuan North Korea le South Korea boina hian in bitumber tur chu China le US hi ani mel tabok ani The Eurasian Times in report an pek dan chuan South Korea hian North Korea laka silai amhet puakta an thona ka thak ania drone pangalai mai ka thak sakin hanin soiboka heiwang hian tichuan South Korea le North Korea in epna boruak sausang takmai kara silai ha puakta hei hi atop chun zomin rin anilawa North Korea hian chanlet na apele ngai dona chu indona hruai tu tur chu ani arin omani tin han report vebok ani hetilai hian Russia le Ukraine indona chu alakal chunjom mek zela nimin thotan nilampanga khan thil thleng haum le ta Russian Foreign Minister Sergei Lavrov chuan Ukraine hian ultimatum kan siam zongjong te hi azawain Moscow proposal ang hian anpom vektur ania chu proposal anpom turatana Moscow in aphut jinga chuan Russia in a control area territory pali Luhansk Donetsk Zaporizhia le Kherson region te hi ankuta anhlan turani tin apung jara heng thil te hi Ukraine hian antidon nge kan sipai te hian thutluk na ansiam jok don tin apung jara voin chun dar som pakhat vela The Financial Express in report anpek dan chuan hethu hi Sergei Lavrov an asoi hun hi President Vladimir Putin an Ukraine nena inbiak na turin kongzau takin kan hongani tia nimin lama thucha asoi nuloka khan voina hethu hi Russian Foreign Minister hian asoi chuak leta mase western trangrol poltele Ukraine chuan Vladimir Putin an inbiak na turatana konga honle rotna asiam zongjong hi azawain han nola hetianga western trangrol poltele Ukrainian nol na thu han pon hnuai hian Russian sipai ta chuan Ukraine taung tele thingtlang khuwa chi hrang ta chu missile le rocket mangin an kap chui le ta Ukraine ram chunga thingtlang khuwa le taung hrang ta hian nasa takin an tura Kiev chuan thu chu an siam danin Moscow chuan avoi ngana tan tlom turin ti hian minor le ta Mase Kiev hian Russian sipai te kanram chunga tanga anin nu do tir malo chuan engtika ma kan tlom don lawa kan beile zel don ani tin an pungzar ve thung ane Russian media TASS news agency chuan Russian Foreign Minister Sergei Lavrov thusai chungchang hi chipchiar jokin hanron pungzara Moscow in proposal kan nai chu Ukraine rampum puya hian demilitarization sipai te thiadar vek chu kan thil tum pakhat ania proposal danglea chuan denazification ania Ukraine territory le uncontrolled area zongjong a hian nazi zirtiu na pom zongjong ta chu nuai bo vek khi kan thil tumani tin apung jara Kiev hian inpiak na hi pomlo ma sela heng proposal kan nai te hi tinghet tur le len chuak tur hian Russian security chu achak to kani atia heng proposal kan nai zongjong te hian Russia ram thar te hi ahuam vek donani atia kan melma ta chuan tlomzai 100 turania chuti ni lo chuan kan sipai te hian thutluk na siamin Russia in athil tum zongjong te hi Ukraine ram chunga hian anhlen chuak tho donani atibok voin chun dar somle achan ve hapel nu dewa khan Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba chuan media te nena thucha asoi ve thunga Russia nena kanin dona hi atop malo chuan summit engma kan nei don lawa engin biak na ma hi Ukraine chuan apom don lawani atia President Vladimir Putin hian aram chung nia angai le aram tharni tura hakle mek Ukrainian territory pali te hi engtika ma anram chunga tan han lalu don lawa Ukraine chuan ven him tumin kan thei top kan chua zel don ani atia Ukraine Foreign Minister Dmytro Kuleba hian The Associated Press nena report apek zeldan chuan in biak na aum thaina tur hian in dona hi kan top san thot atrula chu in dona chu top san hani lo chuan in biak na hi kan nei don lawa rampani in kara hian thani chungjat dai in biak na hi nei atul mai thaya happy summit lowam turatana Russia in abai sai hi kaini chuan kan du dan chuan United Nations nuaya UN Secretary General Antonio Guterres hi
palai na thok turin kan bei sei boka kanin biak na zongjong te hi United Nations Organization hian min hriat pui kan du boka hein biak na hi omlo ma sela kan President Volodymyr Zelensky khan US kha karmasa khan atlo towa khata khan thutiam tam tak ram thrang ten an neya lotlin ro pui tak nen President kha alo hoa kumsang ni somni pathuma chuan Ukrainian rala rel dan zongjong ta chu danglam tak ani to dona Russia hian abei seilo thil hatong don ngai ti achiang towa hein biak na tan hian proposal han nei zongjong ta hi Ukraine chuan anol veka kumsang ni somni pathum chung hian in biak na nei lo maila Russia hi kanram chunga tang hian lo thai loin hanin nu do atrul don ani ati Mase hei hi Ukraine chuan kan first choice ani lowa Ukraine hian kan du ber chu diplomatic levela in biak na neya in rem na tur kongzon hi ania Mase chu Russia hian hazo du lowa kan pom thailo top tur thil min hut chia chung ta chu min pom tir tumin in biak na do kan kil ho turin min soma battlefield ta kan sipai te anom lai le in dona rap thak tak le bomsur kara kan ram haum mek lai hian in rem na turatana do kan khat kil ho tur hian thutluk na Ukraine chuan asiam ngai don lawani ati in biak na neina mun turatan po hian Ukraine chuan Belarusian border le ache velte Ukraine ram chungemo Russia ram chungemo hi kan du lawa kan du ber chu United Nations Organization huang chunga ani turania United Nations Organization hian ram tan big an nei ngai lawa chu wang chuan tan big le on big nei mi alowin UN noya hian in biak na kan nei ni lo chuan engtika ma thil dik tak achuak don lawa in biak na hi voisang tam tak po nei maila Russia hian anthil phut te hi kan pom sak lo chuan in rem na thuthlung hi engtika ma min san sak don lawa chu mi zong hian an hria chu wang chuan chu tiang thil holam taka riral le mai tur in biak na ai chuan in biak na tlon ting le nget jok United Nations Organization noya in biak na mumal taka kalpui chau lo chu Ukraine hian engma in biak na apom don lawani ati News 18 chuan report an pek danin Russia chuan remna le muan na handua Mase chumi phena chuan thil tam tak aum boka Ukraine ram chunga Ukrainian ten antor na rap thak tak athen na mun Mariupol khopui chunga Christmas tree lian tak mai Russia chuan an siama Mase chumi pia loka thil lang ta chu building cherem room le bomin ati chiat cherem room te ania chung chu Russian sipai te thil ti ania he Christmas tree ropui le lian tak hian omzia anei lawa Mariupol khopui chunga micheng ten News 18 hena report an pek dan chuan Mariupol khopui chunga hian Christmas tree ropui takin Russia hian din masela remna du tu hanni sia hei hian atilang chuang lawa kanram chunga he Christmas tree adin na mun ngeya po hian ache vela building zongjong ta chu building chiale kang ut thial tholte tlusop rem room te ania chung chu dan bo chia Russia in Ukraine harun wangani tin an hrilbok Ukrainian President Volodymyr Zelensky chuan avoi khatna tan India Prime Minister Narendra Modi chu phone mangin habia phone call manga in biak na hanai na hian Uyan News Agency report an pek dan chuan Ukraine President Volodymyr Zelensky hian India chu democracy ramlian ber ta jingami ani angin democracy chu tundin hani zel thaina turle dan bo chiat na chihrang thrang ta chu democracy ramro pui tak ani anga nol ngam turin hangena India hian in biak na mumal taka haum thaina turle in rem na tlon tling tak le formula mumal tak chu kan nei thaina turin Prime Minister Narendra Modi hena hian mintan pui turin kangena ni ati heti lai hian voin December nisom nile pasari hi February nisom nile paliatranga Russia in Ukraine arun trantiratang khan ani jathum pasari na hani toa Al Jazeera chuan report an pek danin Ukrainian capital Kyiv khopui chu Moscow chuan amma a Kyiv khopui lak tuma an beidanang khan offensive operation nein Kyiv khopui lak tum hian beipui an thak le mai thayani tin an reporta hein dona hian Kyiv hian tlomzai harel lawani chuan Kyiv khopui thlenga lak tum hian
Russian sipai ta chuan in buat saina an kalpui nia an hriat thu an reporta Ukraine khochak lampang Eastern Ukraine in dona kalme ka po Russian sipai te le Ukrainian Armed Force te anin nuaina sahlea heng rampani te in dona chanchin uluk taka zirchianga chuibing tu the Institute for the Study of War chuan report an pek danin Moscow sipai ta chuan offensive operation chu Bakhmut khopui bulloka le Adivka khopui bulloka te an nei mek zela helai hmuna hian Russian sipai ta chuan ramlak beltumin theitop an chua Ukrainian Armed Force te chuan counter-offensive operation nain heng Russian sipai ramzau tuma ke ronpen mek te hi dangchat turin theitop an chua ve boka helai hmuna anin dona hi tundin hmuna chuan anasat berna hmun ani Russian sipai ten Ukraine rambung thren chung territory palilai mai an control na hnuaya an da area big china hian in dona hi achuak deuh veka Mase chungjinga chuan in dona achuana satzolna hmunte chu Kharkiv region chunga in dona hi anasal hlea Russian sipai ten Kharkiv region chunga khochak lampanga ma anson thret ni in soi ania Mase izum khapuya tangin Ukrainian Armed Force te chuan munthum lai maya lodan cha tumin beipui an thlak boka Bakhmut le achevela te Luhansk region le Donetsk region ate in dona lian tham tak tak mai achuak boka Kherson region chunga po Russian sipai ta hian an beidan thakin Odessa khopui panin tuipui tangin an kala Mykolaiv khopui le Odessa khopui chunga bom an surtirna sa hlenin an report bok hetilai hian Ukrainian Armed Force ta chuan Russia ramlaili jok an beya nimin December nisam nile paruk Mizoram chuan Christmas roi buat saya kan boi mup lai khan Moscow taima dar khatle minute samthum panga Ukrainian unmanned aerial vehicle anti drone te chuan Moscow ramlaili lampang han beita Russia Defense Ministry in hei beina chungchang report an pek dan chuan Moscow khopuya tanga chimchak lampang Melzali somnga vel hla Ukraine border atanga kilometer jatam takalla Russian airspace Ukrainian Armed Force te chuan drone an tholu tira Russia in bomber te an chat latna hmun le an trum le an thlo chhona hmunatana an man lianber ta jingami Angels Military Airfield chu an han beita heta hian mi pathumin nunna an chana ni ti Russian Defense Ministry chuan thu chua siamin han puang jara heng nunna chanta te hi technical staff an ni thu han puang jar boka heng baka hian midang engemozatin liam han tur boka ni tin han puang jar ani he military airbase si Saratov region Russia ramchunga om ania Ukrainian Armed Force ten thu chua an siam dan chuan he airbase Moscow in bomber achop engemozat chu an bom chia ma se heng an mission te an thozo nu hian Ukrainian drone te hi Russian military te chuan an ka thak sak vek nein han puang jar bok Ole khati zong kha tuntumatana chanchin thar kan buat sai theite nile phot sala kan channel subscriber te kan pung chhozela kan lom hlea chuti rolling kan video lo thir tu la subscribe lo hanga moza tinoma chanchin thar dang in don zung zung thaina turin kan channel hi lo subscribe zel turin kan som bok cheu ani ti chuan lo in an kol thaula Rainbow Mizo channel a hian chanchin thar dang nen dam takin kanin tongle thau donia